akaza neza nshuti yanje reka turamusaba abakunzi bacu bose aho bari hatandukanye muri Afrika cyangwa hanze ya Afrika turabakunda mu byukuri. Nanone kandi reka turamusaba rwanashakaga isarami zahoraho kugeza dufashe igihugu kugeza igisirima zari sirimbera muri za ndego za Minembwe uriya abantu bazasirimba basanka 5 ntarika hasi. Abanyamurenge dukumbuye umuhira bwana munyamakuru cyane, abanyamurenge bakumbuye gakondo zabo, abanyamibunda bakumbuye iwabo, bakumbuye inzuzi zabo, bakumbuye imisozi bavukiyeho. Buriya kwisi kuba utari muri gakondo cyangwa kubura gakondo yawe nukubura igice kimwe cy'ubuzima bwawe. No kuvuga ngo umunyamurenge ntiyishimye muri nosi y'abantu, ariko ko turabibarira ku myanya y'intoki, ko turaya ku ntoki kuko umunyamurenge ashobora kubona gakondo ye vuba cyane. Iyo tubivuga gutya abantu wenda batabyumva, abarundi wenda bamwe batari hafi ya za Bujumbura batazana makuru, umunyamurenge ntataha ntagira inzira yo gutaha. Umunyamurenge ubu nyine 7% aho babaga, aho bavukiye amatongo yabo cyangwa se gakondo zabo zabaye umuyonga, zaratwiswe zarashize. Nico rero AFC no mbabu nyinshi ifite irwanira niki kiri mu Rwanda n'amakuru. Umunyamurenge yabaye izole n'iterambere ryose ry'igihugu. Nta muhanda uzamuka mu mugereho, dukoresha indi y'abakoroni ya kera nayo ipfuye. Ikora amezi 3 gusa, amezi y'izuba niyo imodoka ishobora kurenga muri Minembwe, kandi tugira leta imyaka 70 dufite ubuhuru. Nabwo si buri imodoka yopfa ko harenga, si buri imodoka nizaze ziri hejuru, imodoka zikomeye za Land Cruiser. Rero nuko bimeze rero abanyamurenge bose aho bari turabaramukije, ndetse n'abakongomani muri rusange mumva revolution turabaramukije kandi kari mu biganiro byacu. None kandi dushimira bwana munyamakuru abantu bakomeje kugenda bakora ibintu biza muri runo rugamba turimo, naho bataba abakongomani. Urugero ni nka mama na niwe rwa Gasabo Scovia kuva ino ntambara itangiye kugeza kuri no musi none atuvugira nubwo ahura n'ibitero by'abanyarugomo cyangwa se amabandi y'Akagara, ariko ntacika intege kuko azi ko hakora neza, kandi azi ko 99% y'abanyamurenge bamushigikiye hatabimenya se. Abanyamurenge bigeze gutekwa n'iki gikundo ubona c'Akagara, nubwo tutosubira inyuma ho gatoya. Abo bona bari Kinshasa bigeze kutubera abayobozi tuniyama. Ejo numvise audio y'umusaza ukuze mu Kagara asabota ndetse tukabayobozi bacu ngo baroherwa n'abanyarwanda mu ntasho bakoze daki. Bari abantu bayoboye imyaka bika cyane kuva muri 1998 cyangwa se bari mu ntambara, nshaka tuvuge kuva muri 1999 kugeza muri 2002 ejo bundi. Imyaka 3 ntigeze ganine wana mbwana munyamakuru kuva ngo RSD hayo imyaka se yarayigereje ngiyo kigere imyaka 5 kana yo mu ntambara. None abanyakagara bari nabagabo batari munsi ya 20 bamaze imyaka irenga 15 ari Kinshasa. Bakoze iki? Harico bakoze ngo imihanda uyu yayo imihanda infrastructure n'imihanda ibisaro kire ngo n'ubu nibyo kirimo yarahinduriwe muri telecommunication. Sindikurikirana telecommunication dufite uruguru rwacu yakoze iki? Abantu bajya gutuma abantu batekereza nabi. Ntaca Akagara kamaze nivyo barataga kubaka muri Minembwe amajite n'amateritware n'ibindi. Abanyakagara barayibomoye tureba. Ukene ngo tuvuga iki? Igihe twafashwe bugwate kirahagije bwana munyamakuru. Twari twarashimuswe, reka tubivuge. Twari twarashimuswe abanyamurenge. Tuvuze u Rwanda neza ubayaduye. Izire ko y'u Rwanda ntiboka ifunze ndivyo bakundira. Ariko mu byukuri kudutandukanya n'u Rwanda, kudutandukanya n'abanyarwanda nuko twanga suku dukunda. Kuko umuntu kumukunzi we mirongo abalisanje dufite ngire ngo wenda n'ubu nuko bikimeze 70% no kurenga abantu dufite bigihara mu Rwanda kuba buruse y'u Rwanda. Sinzi ukuntu bije wenda hari abantu bazi ngo wenda kuvuga nabi igihugu cy'u Rwanda nibwo butwari, nibwo patriote baziryanjije. Hari akavideo mukanye twarimo tureba aba shoferi bakomoka muri Somalia cyangwa se Somalia undi bashaka bara muri Kenya bafite inkomoko muri Kenya bafite inkomoko muri Kenya, yego bafite iyo ID yo muri Kenya kuko n'Abakenya bashoferi batwara zino kamyo. Abasomali nkuko uvuga mu Mututsi mu Burundi, muri Kongo, mu Rwanda. Nabo rero abari muri Kongo, abasomali muri Kenya ni bitwa abasomali, abari muri Ethiopia bakitwa abasomali, abari muri Somalia iwabo
inkomoko yabo bakitwa abasomali. Abashoferi bano batwara amakamyo za rukururana zitwara amazutu cyangwa se esanse zitwara kabonye katanyama cyangwa se FARDC babimira baba batanga kubatuka ngo ni beza ngo basa n'abanyarwanda. Ahubwo niba bakiriho nahamana ko natinya kukareba nje ariko basomali ni byihebe kuko ntabo kokingiraho imbunda no kuburasa ariko ukabana ratuje. Gira gute muri riya shamba ari maboko atarayiwe ngo nyinyi batusi mu Banyarwanda. Umusomali yawe mututsi ryari se y'abanyarwanda ryari nta nabyumva nta n'izindi byari byo cyakora kano karengane kacu ushize muri Beni bayica umusomali ucuruza igweto n'imikaba bidoje abasomali byo by'abasayi soni barahamwicira muri Beni mu maso y'ingabo za leta n'ipolisi ngo arasana abatutsi none abasomali nabo ko baricwa muri Kongo. Ngizi ngabo rero akagara kavuga ngo tugomba kwiruka inyuma tugomba kwitabaza tugomba kwemera umve ico gisirikare rero kidashobora kuba conarinda n'umutekano umushitsi uri kwagemurira ubazaniye iraga ni importation kandi Kongo itunzwe na importation hari uruganda bagize uziko ni kibiriti ni ikintu cyose ki importe hariya kandi mbere uziko mbere ya independence ikawa urabona ikawa yabaga exporte mu mahanga muri Afrika yose. Kongo yaproduzaga 60%. Ariko ntitifite na impulse ni guverinoma itagira umurima, guverinoma itagira umuhanda, n'amabanda araho ngaho akazi kabo no kunywa inzoga no kuja mu marwazire gusa bo n'abayobozi ba Kongo n'abajura. Yego uyu munsi na kabiri itariki 14 z'ukwezi kwa kane ku isaha ya 3:00 za mu gitondo umuhana w'Abidegu wagabweho igitero wayava imusi. Hari amaze kangahe bitero byo hasi bisa nkaho ari hafi ya Ntabro Minembwe ngo ni hafi nk'ibyumweru 2 rwana munyamakuru ariko bitabuza ko za drone ziza zikarasa zikica inka zikica abantu. Ubona ko nejo zarashe muri Karingi twabimenye bwije muri Gakenke ndetse na Bidegu n'ubundi nabo bari baharashe. Ariko tuvugana mu gitondo FARDC ibashe kuza mu buryo bwo guhangana hasi intambara nyantambara twita intambara y'amasasu. Baje mu gitondo ni masa 3 baza ari benshi cyane abantu bagera mu 2,000 ariko mu byukuri dufite amakuru kuko 20 yatwirwaneho irimo gufesinga 200 yabo kandi ubu ngubu babamere nabi barimo kubarasa hasi ku buryo butoroshe. Evadese muri the band uruba bari bategereje kuko ngo abanyendondo ari bafite imbaraga bazadibasinga bakinjira muri Minembwe baciye hehe indondo bakinjira muri Mikenke cyo hagati Mikenke bakamanuka za Karingi bagahora n'izi groupe ziri za Mutunda nyine n'aba bose bari za bicumi na nuko ariko mu byukuri abo abanyendondo bamaze kuba buriya gisegeta imukira n'abana b'abakongomani kuvuga ngo indondo barashwe bose bahunze bamanutse bice ku mushasha. Abari muri Minembwe bari babunze banarashwe bapfuye benda gushira urabafasha kandi urabwira ati ni mwadibasi ntibikunda ntibiriho nta Minembwe bazofata ntibenda kwifata baje gupfa mu byukuri bo hari nibyo bangiriza n'abariko mu byukuri uko bapfa hari undi byoroshe kuko amaze nta morale barashonje n'abantu barimo kwita ariko urugamba rwo kunesha ntarwo bakigira. Nuko rero bimeze muri Minembwe ayo ni axe ya Bidegu aho aduyi arimo gukubitwa cyane ariko kandi bitamworoheye. Ubu ngo abana barimo kumwambusa bamusubiza yavuye za Mutunda ndetse abandi bazamuka bari za Bicumbi aduyi ngo arimo kuraswa cyane kandi afite ubwoba kandi birumvikana n'umuntu ngatwe uburyo yarashwe ku ndondo na resita bari biteze muri zangabo zazamutse ku ndondo bacitse intege kandi nabo ubara inkuba zirimo kubakubita isaha n'isaha baba biteguye ko nabo zo bakubita ubushize point0 ahari komanda ntuza ingabo zabo cyangwa se eta majoro yabo regime hari baraharashe ndetse umutekinisiye wabo wafashaga mu bya drone nubwo zagarutse ariko timeze nka mbere. Uriya muzungu yari umugome cyane mwana w'imoko uriya muzungu amaze gupfa byasaga ya access point0 Minembwe isa yagize nk'indege nk'iki. Oye biravuga ko bwana munyamakuru ya drone nini yarasaga cyane muri Minembwe ubitagikora hasiga ko twa kamikazi duto CH4 umutekinisiye yaragiye uriko ko yarashushize muri Mikenke ariko wa mugani nyine ntirimo kurasa umutekinisiye yaragiye ko akoresha utwa kamikazi. Ntabonye ko ejo bundi bakoresheje
Sukhoi kugira ngo babashe kurasa kya kibuga ca Kiziba. None nko kuvuga ngo kiriya kibuga ca Kiziba co yego yari kuri ndege yavuye za Bujumbura n'ubundi yari vuye Kinshasa. Na iriya ndege ngire ngo Sukhoi ngire ngo ibiri mu muntu yo. Sukhoi bifite umudereva pilote. Nanone kandi kiriya kibombe baharashe ibibombe bibiri ngire ngo hari ku kibuga c'indege n'ibibombe bibiri barashe. Baracukura cyane imyoyo ikomeye aho ngo Kongolo yababeshe ngo hari indege yenda kwitura hari bagisenye imbere yuko yitura ibura kugeza ubu AFC nta ndege ifite. Hari indege ifite AFC nta ndege nimwe AFC ifite n'ikoranabuhanga. Sinzi ko ikoranabuhanga ryo kuvuga ngo iyo by'Isukhoi cyangwa se ariko baje kurasa hariya n'ingabo za leta birazwi. Ariko tukaba twiyama Kongolo ibinyoma akomeza gukwirakwiza abesha kuko kandi badushize muri karakaga ngo c'indege kirashwe iyi n'icura kabiri. Bwa mbere kandi yabeshe ko hari indege ngo yituye baraza baraharasa. Ndetse ibitaro birasenyuka ndetse n'amazamwe ndetse n'abaturage barakomereka. Ni nyuma yaho n'ubundi bari barashe indege y'aba humanitaire bari bazanye yego yindi barashe ndetse indege kandi yanituye yagize kwituye iradeje yarahushi yitura hatariho ije guhaguruka ikoma igiti bayisangaho bayisanga barayirasa ariya Croix Rouge so habinigesha amasunzu mu ishamba rya mbere ry'ishamba rya Masunzu arwana n'u Rwanda indege za Croix Rouge zarituraga. Croix Rouge tigiri impaka bwana munyamakuru ubundi abahumanitaire bagenda hari ibibazo buzima aho abaturage bababaye na za yerse akora leta ya Kinshasa urabizi ko icyo kintu yacimiriye kure abahumanitaire bakizamuka kandi buri humanitaire yagombye ko ari umuntu ufite freedom bwana munyamakuru sans frontiere akore akazi ke koko bikwiye. Ariko ubu ngubu nta bagera muri Minembwe ntibishoboka barabuje nyuma yuko barashitse n'indege jonyine birumvikana kuko ni warning ikomeye cyane. Noneho nanone kandi ikibuga c'indege cyagomba kirafungurwa havye nta ndege ifite kubera ngo uramugabo rero mfite amakuru kuko iraswa ryiriya kira kibuga c'indege mama bari batwitaho ngaho basusamada hafi ya bose hari hafi muri Minembwe mbara ku Kiziba bafite ikibuga c'indege hari mama byavuzwe kuko basusamada kubera igiturika kira kintu ni kibi ibaze ikintu gicukura metero hafi 3 narimo mbona bafande Rugabo na afande Mavugo bahagararamo bakamikwa hariya niko kuvuga ngo n'igitaka kibashasubiyemo sikuri uriya ngo buresha biba ko ari metero 6 ariko ko cya gitabo gishibuka gasoke kagaruka gasubira mu hasi niyo mpamvu ubona bamanuka bakikamo ko cya gitaka cyasubiyemo ariko ubu ni metero 6 hasi maje kuzima. Nuko rero bimeze muri Minembwe bwana munyamakuru ariko haduyemo kwitwa muri bidegu ku rwego rufatika arimo kumurasa cyane kandi ubu ngubu yashitse intege cyane. Ikintu arimo gukora gusa arimo kwiba imyaka aho muri Karingi bavuze ko nta kigori gishobora kuba kiri mu murima ndetse no mu nteza za Gakenke ya ruguru imirima yose ubu ngubu bayekuye nta kijumba kiri mu butaka. Basahuye ibintu byose byitwa ibiribwa ariko ni muri ya gahunda yo kwisha abanyamurenge inzara nubwo nabo bashonje rego birumvikana ariko mu byukuri ntabwo umusikaro leta agomba kuja gusahura ibyo kurya by'umuturage. Nuko bimeze muri Minembwe turaza kumenya amatoke wenda hazo yazabagejejwe ariko arimo gukubitwa cyane kandi ubu ngubu determination ingabo za revolution zifite iteye ubwoba. N'ikindi kintu noneho ku buryo bavuga ati turimo gukozamo nabonye raporo y'igisirikare ya Etat Major Buvira batanga raporo Kinshasa uko byagenze muri ya ntambara zo kundondo snipers za ARC zibarasa bavuze determination twabonye hariya ntahandi hantu turayibona kwisi bametrije akarere ariko determination yabo yaduteye ubwoba ntitwokoza mutwatsi nibuka nengo dushira uriya muntu watanze raporo naramushimye cyane n'umugabo narabatse keretse habaye hari izindi ngamba ariko izi ngamba tuye dukoresha abantu baradushira. Nuko rero bimeze muri Minembwe aduye amukubitwa aduye afite ubwoba bwinshi cyane yarahamutse. Mu kanya turaza kugaruka wenda tuha update hazabagejejwe ariko arimo kwirukwa cyane. Yego ngaye koko rero amakuru dufite kugeza amasaha n'ubundi muri ako gace ka Minembwe muri axe yabidiye kuko ado yakomeje kwiyegeranya ariko kandi abasore birwanaho bari hafi kandi bari maso bariyemeje bwana munyamakuru kuba bakwitangira igihugu n'ubwoko
nyemera rero turebe muri axe yindi yakomeje kuvugwamo urugamba rutari rworoshe, iyo ni axe y'indondo. Naho nyuma yaho leta ya Kinshasa na coalition yayo yose muri rusange bakubiswe bwana munyamakuru, umuriro ubasha kubakaho bikomeye cyane, aho bivuga ko benshi ubundi bari muri za Kirunga, abandi bari Uvira, abandi bapfuye, abandi ikintu cabaye generale hopital generale ya Uvira yuzuye n'ibindi. Bimeze gute? Ni ikintu twari ntatekereza gusa ko natekereza ngo bosubira bakazamuka, bosubira bakazamuka, kuko ikintu cabaye hariya giteye ubwoba. Uvira ubu ngubu iri mu kiborogo c'uko noneho iyo batabona umuntu abazi ko yapfuye. Amakuru dufite nuko Adu yahunze none mu mihana yose, uretse umwe mukeya waraserutse ngo mu nzitiro za hafi ya za Kajembwe ejo bakaza kumurasa ndetse abandi bagafatwa. Bamwe bari bake bagiye basigara batabonye. Ubu ngubu ni ukuvuga ngo kiriya c'indondo ya Bijombo cyangwa se groupe ba Bijombo, ubu ni ukuvuga ngo cose kiratekanye, abantu basubitangiye gusubira mu mihana yabo. Nijoro twavuganye n'abasirikari bacu bari muri Mitamba, ni ukuvuga ngo Adu agaraye muri Kirungwa ndetse no hasi muri Uvira. Amakuru dufite nuko Muramvya ariyo igifite ikibazo kuko haguye abantu benshi muri Muramvya mu ngabo za coalition, aho twaranabivuze ejo bwana munyamakuru, kuko gutuza abantu ahantu hari intumbi wenda kuriya ni akazi k'abasirikare, aho bavuze ati Muramvya muhanze mube mwitonzeho gatoya, timeze neza muhana wanyu, turebe ukuntu tuevakiwa dusakiza bari abantu tukabahamba mukabona kuza mugatura. Nuko bimeze rero muri Muramvya, ariko ni amahoro, suko abagabo b'abanyabwoba buke baraza bagafata ibiryo bakabishira abana mu mihana barimo, ariko indi mihana yose za Kajembwe zahe ubu ngubu ni ukuvuga ngo abantu barimo gutaha. Muramvya gusa nayo abagabo barinjira bagafata ibyo bafata bagasubirayo. Habaye gusa ikibazo cy'uko haguyemo abantu benshi, bakaba batarimo kwemerera abana ko biteye ubwoba bwa abanyamakuru. Abagore n'abana ntibashaka kuza ngo basange intumbi imbere y'amazu yabo n'ibindi nk'ibyo. Niko kazi barimo ko gushaka ukuntu bahamba iriya mirambo leta yasitaye hariya, hanyuma abantu bakagaruka bakaja mu byabo. Nanone kandi habaye kwangika kw'amazu, leta mbere yuko ifata Muramvya cyangwa se igera muri Muramvya yatwitse amazu, irasenya ibiraro ibirite. Ni ukuvuga ngo n'amazu afite ikibazo kuko amenshi yaratwitswe, bisaba kuko abantu bisuganya bakaba bareba ahantu uburyo bwo kubakaho barambika umusaya. Nuko bimeze rero muri Muramvya ndetse n'indondo za Bijombo. Yego. Ngaye ngoko rero amakuru cyangwa se update twabashije kubategurira, sinzi nimba twasoreza mu gahinda abaturage cyangwa se abakongomani bo mu gace ka Uvira bagize ibyago by'intambara bahungira mu gihugu cy'u Burundi. Nyuma yabwo bwana munyamakuru, amakuru atugeraho nuko inkambi zitakomeje kuborohera, aho leta y'u Burundi itaboroheye. Habaye ibibazo by'indwara zo gucibwamo niko abarundi bavyita. Habateye ikibazo ca kolera, nanone kandi kolera ivanze n'inzara. Kolera n'ibindi amacinya n'indwara zo gucibwamo, aho harimo guhamba umuntu abantu hagati ya 10 na 30 ku munsi. Ikiborogo ni ikiborogo. Hari abagerageze kuba bakwambuka Rusizi bakoresheje ibintu by'amajerekani, ariko ingabo z'u Burundi zikurangirira zitazikurasa. Hari abahasize ubuzima bushize bagera muri 13 babarase ku majerekani bagerageza kugira ngo bambuke Rusizi batahi wabo. Noneho iriya nzira yo guca ku majerekani isa n'ipfuye. None ubu kugira ngo umukongomani yemererwe gutaha, ifite ikibazo, ifite akazi gakomeye, ifite akazi. Urebe abantu bahungishijwe na leta batamuri ya nkambi kubwumvikana leta y'u Burundi. None umuntu leta yagarutse gari Burundi muri Uvira bumvikana, ntagombye ngo ati leta yacu yagarutse turataje mutureke dutaha. None ubugira ngo umuntu ahavene hagati kugira ngo baguhe gusa uburenganzira bwo gusohoka inkambi kugira ngo wataha, ko barabaca hagati y'idolari 200 n'idolari 300 ku muntu, kandi ntibakora. Nabwo ngo bagera mu mayira bakanabica, bagasanga abasirikare babitanze bakabanyaga abandi. Ni ibibazo, hari ibibazo bitoroshe. Uvira irimo ibibazo bitoroshe. Nanone kandi muri Gasenga haravuga ingabo z'u Burundi zaharasiwe nyinshi cyane muri cya giturika cyabaye bushize, bakaba barangiwe. Perezida w'u Burundi cyangwa se igisirikare cy'u Burundi ngo canze ko bari abantu baza guhamwa mu Burundi. Urumva ikibazo, kuko hari muri Gasenga hariganje abarundi cyane muri raka ya Gasenga. Amakuru dufite
ni ukuvuga ngo abaguye hariya benshi la majorite n'abarundi bagomba kuja guhambwa iwabo barahambwa si ibice n'ibirese n'amaboko n'utuguru n'ibiki leta y'u Burundi ngo yavuze ati mwebwe mubirangirize aho ngaho ntawamuka rero umuvyeyi w'umurundi ufite umwana muri Kongo rero cyarucishamo telefone umenye ko umwana wawe akiriho cyane ko ari abo bafite na rezo nuko bimeze rero muri Uvira. Ndagira wenda twibutse abadukurikiye gatoya ko iyo nkuru y'abaturage bari mu nkambi z'i Burundi bo ku ruhande rwa Kongo. Aha ni nyuma yaho AFC cyagihe ifashe Uvira mbere abaturage guhera za Sange za Rubiri twamanuka kugera Uvira centre mu mujyi baba umunsi baravuga ati rwose Ado yaraje uwo ni AFC bamwita ni Ado ngaraje ngo umunyarwanda ngaraje aje kutwica reka dukiza amagara yacu duhungire mu gihugu kidufashije cy'u Burundi. Kandi zari bahungira mu Rwanda kandi zari propaganda z'abanyapolitike babashusha kugira ngo bereke amahanga ko abaturage bagoswe umwanzi yabatse. Uzi ko iyo bahungira mu Rwanda baba bameze neza apana ngiyo iyo abagumyeho bari ntibemerewe neza akaguma nahari AFC ntiza yica umuturage AFC ntizinyaga umuturage tiyo kwambura utwawe tiyo ryuzawe ahubwo irabirinda irarinda ndetse bikaguha n'amahoro twage tunabonaga n'amafoto n'abazarende bafashwe mu mateka baguye mu AFC kabaheza wabonye inyange bako babaheza inyange irandusha impuhwe sizi ko naho muzarenda amataje byangora pe ariko mu byukuri nuko bimeze abantu rwose bagenda bamenye ko nta handi babonera amahoro usibye muri AFC no mu Mana barabikuramo isomo buriya bari abantu buri umuntu wambutse agashika iriya nkota ihara muri ya nkambi n'iriya nzara n'iriya macinya ahagera Uvira arasheceka gusa ariko bati Mana nobona iyo AFC bavuze iri muri Bukavu na Zagoma n'ahandi igera hano Uvira kuko n'ubundi gatawe yagiye bwana munyamakuru ryabariye rirashahari cyakiboko kirashahari rwaranyagora n'amasasu bari mu kubica nizo wanya ko bisho mwarimu arabo Uvira ya nuko bimeze rero ahantu hari FARDC ni mukaga nta buzima nta byiringiro by'ubuzima bihari nuko rero amakuru ameze nanone kandi bwana munyamakuru twarangiza gato dashimiye Bishop nani Apotre nani Apostle Sebagabo Christophe n'abandi bose abarwana shaka twere twabivuzeho tuvuga ko kuba pasiteri bitagukuraho gukunda igihugu no kuba uri victime nawe yibera mu guca cyangwa no kwamagana ibibera ku bwoko bwawe ndetse n'igihugu ariko iyo mva ari amagabo y'umunyamaganga mu Rwanda nani Antoine Rutayisire abagabo y'iguciwe n'amateka y'iguciwe ubu kuntu bimeze neza aba pasiteri bunyine nibo bafite abanyamurenge no mu buhunzi niyo institution twasigaranye gusama kanisa za Uganda hano za Kenya n'ahandi nibo bantu bonyine gusa bo bafite abanyamurenge abandi yego barabafite ariko amakanisa niyo afite abanyamurenge iyo ababyo dukundiye ngo aba bayobozi bose bagende ba Bishop ba Apotre babahugure bagerageze guhugura pasiteri umuntu wese ufite kanisa ahugurwe yigisha abakristo gukunda igihugu no kumenya ibiri hari iwacu. Ibi twarabivuze bwana munyamakuru ko kubera ko abantu ubwoko bwose buri mu bibazo buri mu ntambara n'abashumba bacu bagomba guhindura n'inyigisho akamenya inyigisho agomba kubwiriza abashirika bafite inkomoko hari iwabo bari kwicwa na pasiteri wiyama ubutabazi amateka y'abayuda amateka y'abanyisiraheli abatamvyi nibo babaga ku rugamba rwa mbere nibo bagafashe mbere ku rugamba abatamvyi ariko abashumba Mose tiyajaga ku rugamba cyangwa Yoshua tiyajaga ku rugamba muri aba bashumba dufite ninde umurusha ubutamvyi tawe dukeneye rero abashumba batinyuka bakamagana ubwicanyi uyu Netanyahu warariye kuri Arabi ese bazabwiriza iki bazahora cyangwa ubwabo bazahora babwiriza ibihunzi uyo ntibo kwifuza kuja kubwiriza muri ya micamu ya kwimishasho aje kubwiriza mugahwera abwirize muri Minembwe abwirize mugahuna abwirize mu bidego abwirize Rurambo ko turategura ibitaramo hariya ariko zaba muyumbe mana yaje hariya muri zirandego nta kintu ciza nko kubwiriza umukristo uri wawe aha noneho tukaza tuja mwivuga ubutumwa kuja guhindura imitima za kamituga ya mitima yahindanye abanyakagarabo bazabanza bace canzu cyangwa se ari centre gara nawe Rumangabo centre de formation wabana ba Cedric Ganza nabandi su umuntu wowe abacisha inyongera kabisa bagomba bakabanza bakaba kugutura buriya bugome na buriya bupfu barimo bana muhaye n'amafaranga atari munsi ngo 1000 niba ari $30 $.
mukagaragara intambara buriya amakuru dufite nuko Cedric oya hari amacakubiri intambara yashize Cedric yafashe amafaranga mu yamuhaye ayashira mu mufuko kiriya 1,300 yatanze nk'umuntu ufite impuhwe nabonye ko byabaga bamushimiraga ngo bamaze gushiranwa bahaye baburara ngabakabe 1,300 umugabo w'ifuranga bakabe yasigaranye 28,700 kandi amakuru yamenyekanye nuko bwana munyamakuru izo faranga barimo bazikaba kugira ngo bagure inzira ya Uvira bashaka kuza muri Uvira hari icicaro c'abasaje bicayemo abasaje babazarendo timwe abanyarwanda muri ira mu gute se muri degemza gute ntakintu mu kabza bitoro twatangaga mu meza pa $1,100 ariko uzukunda igitoro caza kibabaza barangiza akabanabesha ngo bazi abanyamurenge kwanza $1,100 nta munyamurenge bazi ova muri Amerika uzanye $1,100 ngo guheza abaturage bakunza base bana abanyakagara bimeze biti kuko nubishe baba bataka ngo babuze amafaranga hagati $3,500 ngo babeho ari misi bari ko hano hari abanyamerika bazaza bafite gukoresha amakuru ugasanga akoresha 10,000 birenga hano byamenyekanye amakuru yamenyekanye bwana munyamakuru ko nibaje mu kazi bakorewa ntabwo ari ukuri faranga iriya ngo ni imitwe batetse kugira ngo bakabanye mu muryango babo ifaranga kandi abanyakagara bura ndabemera bariya bahimba we ni ryari utekereze nono wewe winyusha gusaba audience kwa president Ruto wa Kenya tishoboka ko wasubira gutyo ati bishoboka wogera amaboko ya Ruto akagusiga gutyo bariya basinye none bariyaga image bariyaga baratandukanye na exception baje kuri invitation yo kugambana umuntu aragutumiye kuva muri Amerika uje Bujumbura warangiza ugasoka ngo wishure hotel ngo wishurire ngo ibiryo ngo wishurire ngo restaurant kandi guje kugurisha ubwoko bwawe ikiguzi kiri uri kuri mission yiwe uri kuri mission yo kugurisha ubwoko bwawe no kugicisha bagomba kuba barabaye amafaranga menshi barabaye iriya ni imitwe kugira ngo barye barabanyamuryango babo kandi yamyavuga ngo ntitwigeze dukoresha ngo abe n'urusumuni ngo rwa budget budget simbisi hari kiri mu rurimo atakigega bagira bakabisha twibutsa abantu ko tunasoza wenda bwana munyamakuru bano majorite y'aba batipe bose biyumbe muri aka kagara niba abantu b'ibigande bari barananiranye gutanga imisanzu babona nta yindi nzira yo gukwepa imisanzu bagomba kuja mu kagara abita ngo n'indumva none numara usiwe kandi aho bahungiye imisanzu ubazanimwe ibintu by'imisanzu kurumva buzumvikana nanone twibutsa abandi ko iyo misanzu badatanga abayitanga igaburira abanyina na base nabishwa babo batarondoye ibyo akagara tibibaho turabashimiye mwagize neza kubana natwe rwose Imana ikomeze ibiteho kandi Imana ibahimigisha nanone dushimira abakoze subscribe badushigikira abantu bandika commentaire zabo za buri munsi bakatwereka ko bari kumwe natwe 5 kuri 5 bagashiraho imitima y'icatsi imitima y'umutuku imitima yerekana ko muri proud n'ibyo dukora mwemera ibyo dukora cyangwa se munabishigikiye mukadushigikira muzo kuri turabashimiye Imana ikomeze kubahimigisha nawe rero utarabikora wakora subscribe hanyuma n'inkunga yawe abantu tuzature ku bushisho bw'umutugara umwuka w'ubushisho no wakagara bazatureba abantu bazabarekura bashigikira bazareba ifurano support kazi ya bwana NL je mwumvaga kuri mikoro ni Cyubahiro Alex mvuna abandi kuva kuri Bunga TV nanone ari kumwe na mugezi wanje Mugisha Joshua kuva ku Seko TV